Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan tim Kantai Coca Angon. Saya bersama Ki Jagat Samudra sebelah saya. Lagi menyetir sama di belakang Abah Tejo lagi laya-laya. Semalam habis kebun pasir, alhamdulillah. Sekarang kita menuju penelusuran Wonosalam. Penelusuran Wonosalam. Kereta apa? Hah? Oh iki itu ya. Ketelawa gitu. Agak sponsor. Melewati sawah-sawah teman-teman subscriber ya, aja agak usah semalam belum tidur ya, makanya lagi berjualan sawah-sawah. Cuaca hari ini alhamdulillah cerah, semalam hujan. Saya cukup lama. Jangan lupa teman-teman subscribe ya, dan like, agar lonceng, dan bagikan. Dan jangan lupa malu-malu komentar. وأبواب الخيرات وأبواب الخيرات وأبواب الخيرات. اللهم اغفر لنا يا غفار يا غفار يا غفار يا غفار. Salatullah ala toha rasul.
kanggo masuk toto tiro bumi terbelah ing pinggir tondo mono cuma kono kanggo sepo mengko sore kanggo sepo mengko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar galangane nyusura asura iyo Sholatullah salamullah Sholatullah salamullah Sholatullah salamullah Sholatullah salamullah Sholatullah salamullah Sholatullah salamullah Sholatullah salam Sing ladeni ya tak mangan bae. Boten buah iki. Mboten biasane nek mari makan Bang Dilu ngoten nek wis iku nggih. Iki wakal iki anu. Untuk nahan kalian. Romo